Hej, Fideljeva četa, Jurij Ernesto, revoluciji. Što? Nestatnik? Ha! Nestatnik. Što? Nešte spokojom? Čodla. Bomba v opačne štežo povaliva. Ach, tu nie so tak motorać. Oj Boże, če čič. Daj, ničo ne važi. No i to nimo šlo, nestatnik. Dižno te praktikanča v domovine, v Buče vonka. To te štežore nesteja šece tam, gdje šo asfalt, nestatnik. Nie, to te praktikanča teraz von, tam gdje iš boli. A Entschuldigung, Gottos, wie man das nicht so breit. Nestatnik, kaž prajene, my jenož poradžujeme, nie my nevúvědžeme. To je vše strašné. Víš čo, to nám žádná zavěštěna nezavěští. A na koncu ta bomba to opačno lepí. A koncu modron. Hej, nestatnik, vyši to, my jsme se někdy specializovali na mirlivé revolucie. Hej, mirlivé revolucie. Za to je můj sobudzivačer Kličkec z Italii. Odešel do Ukrajiny, hej. To nekaj tam menuje Klič, K.O. Hej, kaj sprejne? Hej, my jsme na mirlivé revolucie specializované mirlivé revolucie. Kaj sprejne, to je to. Víš čo už to? Já jsem se nekaj bolje tu moju železnicu tam, moju koronu tu mě předal tam, Kalašnik OV. Tu mě přečtal. A nekaj jsem se na svěčky specializoval. Močenimo mirlivou revoluciu se svěčkami. Paťmo nestatnik, neznaječu nikoho, kiž jednu fabriku za svěčky za dobro fenk mote da. Rožan! Hej, jasné, to nejsem bylo na to slyšel, děkuju, nestatnik. No, bože. Viva la revolution! Viva la Maximo Lido! Fidel! 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 Haha! Ruma, revolucja! Juche! Ojej! Haha! Tu a jeszcze! Jan Kevin Rabazzi, junior poradžoval za revolucije. Ha, Rabazzi! Junior poradžoval! Hej. A daš će mi tu nove, jo? Gdje će ovo to uknul? Na Fernuni Havana. Revolucijska strategija a praksa. Najde će ovo tu nove, jo? Witajcie! Hej, netko so nowy czas za Serbów zapoczyna. My nicht poradujemy w nowej rewolucyjskiej strategii. Ja mam wszystkie klasikowe boje. Stalin, Mao, Pol Pot. Nikke Julus! Najmal nicht o Gandhi albo Mandela słyszał. Gandhi? Gandela? Žene, to mi će ne možemo spotać. Poskajcie, bo chcecie po takim Serbu poradzować. Kogo chcecie to tak konkretnie poradzować? Kojżo, kiż rewolucję chce. Na przykład serbski sejmik. To? Ha! Serbski sejmik! Chce? Hej! Zaczytajcie mol honowne wudacze serbskich nowin. Ton Wauda, ton jenošćenstvo lubości fantaziować. Von rewolucję pola serbskich instytucji. Na przykład Šeš odsadzić, molotov koktele tvarić, tony zapowalić, plesto wutorać, barykady tvarić, a później co się stało. Lube przyjacielu, serbskie instytucje my nie poradzujemy. To nam żadna zawieszczana aliancja gleich nie zawieszczy. A co? Hej, te płaca jako beratungsresistent. Aha!
Potači veka to so serbske institucije zareduja kaj přírodne katastrofe. Čele prawe, mudra wojska. A dešo raz ju serbske noviny poradžovali? Aj kusane oko. Ale to je přišlo. Katum. A my jsme tam jeno šéf-redaktora organizovali. A to prvné pozdatné revolucionárne, što je o tom nucpanovo, to je nám tu layout zkomolil. Šo přivo? Nie možno. Ale čítač nemže. Ale hevak je tam šopší stavem. Nein, to może jen tak pać. Kontrrewolucja, kaž Zürich a Vičas, te so tam dale usydaja. Aha. Racie, chcecie o jedną cigaru? Muss ja mal odspięć? Nie. To klikał. Hej. No da bist du. Hej, dziękuję. Fidelio a Četa poradžovanja za revolucije. A što tam jo? Raul! Tu od Real Madrid? So, Havana? Der Jote Slipzer, der Raul Castro, der hat Brat von Fidela. Neu, Hore Porsche. Gar nicht der Kiwe Bejauer. Ja, sind da du Worschu von der Leyen. Ve Kuba, jenu šus vestu skazał. Extra za żonę. A nie chcę tebe jenu štrkvanu posłali. Ale dla tej cigarety. Cigaru, ja, rację swoją cigaru. Wojen? Hej, proszę. Čím sám. Takhle. Studoval. Pojďmo? Hej. Tyta se revolucionárnu teologiu a praxu studoval. Teologiju jsem přetonul. Revolucionárnu teoriu a praxu. Jaké metody mirlivé revolucie ty tak znaješ? Víš, také například v elektronických médiách Cyber, aber NSA. Hi, hi, Cyber. Also, siehst du na przykład jeno diktatora Wodstronic. To możesz w internecie tak mianowany shitstorm startować. Shitstorm? Daj mal klinčiš, toto jo? Ja ci to raz wyobraźnił. To gajšte by ve Svinarni kanalizacija rozprasła, a ta cała jucha by so Mikeli do dvora valila. Ale zrozumiem, ja to praje, da so tak reč tu co nuj na njo vali. Hej, a když on sam sobo dostane, so tam šo smerdži, potom započína so tak menovaná metamorfóza. Metamorfóza? To ty zajmo kličiš, to a to jo nekaj. Hej, to je gajš tajki džil. Z jeno zastarského diktátora stane so čistý demokrat. Klinka, odspinč še raz. Fidelio, revolucijski biro Fidelio a jeho četa. Hej, to chcete? Ach, Bamš jo pisal. Dla partnerstva. A to je to revolucionárne námietne činy. Tak, dla partnerstva, to je prečtom tam je. Tota vypovedčte to partnerstvo se Zorejským biskupstvom. Hej, najlepšie rozpuštiť, čo hotové. A kulou na Rajbic. Hotovo, hej. A tu zbytnek dostaneš, čo chce. Čo, jen Pfarrer bom švile. No to dějte ve Facebooku odhlasovat. Like, aber dislike. Michale. So?
Geiger Tekana. Ach, der kann. Der kann das. Ja, ja. Ja, ja. Tun jetzt Wessel in Expansion. So. Hi. Stå helt an dran. Lecky Koch. Juri! Heino. So, du bist ab. Wo schau, der will nicht weiter. Tschüss! Hallo, Chef. Može jen sa letih mirnih revolucijah niđemo oko zale kupač, okay, viš, taki mogu se tam centri. Aj, mirliva revolucija, to može daleko kupać. Na przykład zakład czego je deeskalacja. Aha. Najlepiej gorniczo brać. Kaj styliś to tak dere čini. Zadaj na przykład loni symbol pola Dalaj Lama w Tibecie. Tam naukneš dosiedzieć. Ja, im Dajken niż to treba. A po Sitzblockado. Aj, a pan, jako drugie sind tam nauknął stajne ospytowanie samsnych słów. Zum, 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 dom, 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 bla, 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 bla. Jak tam Marco Schimann nie wuknął. Nicht bloß Stunden, dort allein dort recht, an Abu der Berliner. Bla, 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 bla. Dai mir den Lama, Dalai Lama, dai mir den Lama. Du in der Woche will. Hey, wiesz du, ja, wo sechs zu rein und Tibet, dann erzähl, Tibet. Ach, bracie, wiesz, za Tibet to dość tenku nie mamy. O. Nie, ale ja cię puszczę do swojego kubłaniszcza. Lipa do smerdżacy. Na beznamocne dale kubłanie. Ja, das sind schon Single. Stop! Das ist Single! Data ty zczułaś, że żadne nazonienia nie masz w mężestwie. Jak na przykład przewiniesz na moc żony ze smirliwymi srytkami. Du fragst den Dauerdeiken nicht trotzdem mal tam, smirliwe srytki. A sobie? Ladaj na przykład twoja żona tebe wieczór nie da dokąd mówić. To co ty syniesz, a czynisz przed telewizora Sitzblockady. Aha. Aj, ja to sind tam nie so siedział. A to po toho programa. Aj, to nie mój. Aj, czekaj, ja tak. Raul Castro, ja cię stroju. Nie, to. Czekaj, na drugi telefon się położyć. Mogę mieć klak. Hej, Raul, ja jestem za front. Co? Stell Fidelum. Co, dla? Fidela. Pyta, ja? Co, tu nie Guantanamo. Ty co, ja tych won puścił. A nie ty co, islamista tam okolita, ja? A ta armia jest tu zazwobie, ne? Hej, dere, ja se to starać. Božme. Bracie, mamy čisto ważny nalog. Fidela pytaja. Tu treba novu identitu. Maš ty jednu ideju? Mossad. A čuješ? Der izraelski zavreći nisu tak zveseleni, zato ti islamistu on resno. On pušio. Nie, čakaj, ja mam jednu drugu ideju, to ne pođe. Ja imam rad to Matijasa zavovač, to u Britsku, u Koščica. Hey, du ja te znaju, tu ne tiš mo Blitzkrieg. Blitzkrieg, der Blitzer. Aj, Matijas, aj, slušiš te? Aj, dobro džen, poskaj mol, jojo, Fidelio, četa. Poskaj mol imam problem, vota tam tvariče v Koščicah je nov pistovanu. Aj, a do te stari, tam imaš zadomič, delka tam, veš, do te stari pistovanu ima nek nekaj dom za azilantov. Aj, no,
Najmenšie mi to Mikloš tak prajú. Tun Alrich, tam, tun od my brata. Hej. Co? Hej, jenož vasi by te pade, so wie. Ach, tun Snowden też indzie. Macie już tu internet? A pomałki. Hej, ja mam jo jeno tun unbedingt internet nicht treba. Castro, Fidel, 780. Genialna ideja, a čuniš, Jota ve servak tako iže što sumu dostane. Aber može ću ubuđeršeć. Nije. A prošvjera, tu od vas tu azilantovce. Poczekaj mal, když ty jo vorher eine Serbce rittisch, a vorher eine Kempschi kottisch, konntest du jo nicht mehr hochschieben. Ah. Das ist weiß. Matthias, sitzt du schon dran? Hi, Raucherzimmer. Hi, danke jo, was mir? Das muss ich nicht nachsuchen, ich wollte das mir nicht gedacht, da habe ich nicht gehört, jetzt am Blick, ne Junge. Ah, ich hab doch nicht so wohl jetzt. Ja, ще доца не можу. Вірич, Софіли шинже. Hi. Na radšo boja dodržaniu, abych jo vítal. S našimi předškolskými dětmi. S jedním sepom serbských zpěvů. Jen i tačke přilečal a na kapitalistou schał. Fidel, ralala, Fidel, ralala, Fidel, ralala. Poczekaj, ja mam ten. Ve stary pistowarny tam, ve stary pistowarny tam, wiac nie będzie tu Snowden sam. Fidel, ralala, Fidel, ralala, Wiac nie będzie tu Snowden sam. Se fide naszych Košicach, se z kozlom rewolucju rać. Fidela, Fidele, Fidel weg, 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 se z kozlom rewolucju rać. To dalej. Do Michał umiał się, a Alfons Ryczard zwarł się. Fidela, Fidele, Fidel weg, 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 a Alfons Ryczard zwarł się. Coś pięknie nas ogień boje, ton rewolucji spuszczadzie. Fidela, Fidele, Fidel weg, 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 ton rewolucji spuszczadzie. Stworzy. Na Rewe Sluci. Na rewolucję.